Amasakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Nihozo se nabon on nikupa tunong jong Vannoi Thusoh chum la chum ho anabe khom kiloite Russian oligarchs Yevgeny Prigozhin avai pe Wagner Group tia ke asungo a sepei kiloi khom no chun Saint Petersburg a Military Technology Center khat an phongdoh ta win he ichi thu to ki met chun Prigozhin an phongdoh na ichi Technology Center ki phongdoh hin Russian Defense lama thanei na le machal na dinga idea thale amun kilima pudo the na dinga ki phongdoh hi an ti na hi ichi a ki phongdoh mun pi tha ku na hi gamsunga technology lama Russia khanto machal theina dinga chi gilna het gilna le thil tha apodo na nei namun chule Russian ni pi te to akika o ki tho kho ma siam hoina dinga hi ekiti ichi hondo na kin chun atam zo uniform ti chu veteran sipai lamkai chule gamsunga tek lama lunglut na nei tampin pan analawin hi het thei khat chu Wagner Group hi asungu a Russian military ambition machal theina dinga apoi molai zo sia kimangcha a western gamhon anango jingo anhi bana United Kingdom intelligence hon adi a Ukraine gamsunga hin Wagner Group ho hin mihim sunga chona dinga kilom lo terrorism hon to dan achil ha pv tia ngo le legal action la na ding zong anago no anhi United States midterm election ahong nai to lonin party tenia kon hata campaign bolna achil ha pe jing ovine hi President Louis Donald Trump Barack Obama chule Joe Biden in hat in munchom chom adia Pennsylvania muna campaign hat in apolo na hi Joe Biden in voter hon Democrats lama na vote no naman sa kaule kumtampi agu na thu dingo hi anatin hi hichi lamkai lubu thum ho hin hata ama party se lol hin te ne dinga campaign abolo hin Pennsylvania mon hi candidate John Fetterman le Republican akon memat os kiti te ni hin kiti na anai lhonding a hi tu din mon a hin mi pin Republican Party apan ho zo danon thulut aumin he thei khat chu Donald Trump president dinga anakai do na kumsang ni somlagup kuma White House an analhun na munpi khat jangsu hiya ahi alangkhana Donald Trump in United States gamsung pumpia red flag ti chu pon lapsan ki khaido su kit ding ahi aniti na hi phat sot pi Iranin Russia drone anapi laudan le Ukraine buluna Iran te drone ho akiman laudan ana seizing over Ukraine le western gamhon anango anaw hata a ananil kal jingnaw nung tu tha sun Iran foreign minister Hussein Amil Abdullahi in Russian te drone api dano ana phongdo in hi hinla mangang te in hichi drone ki pi ho chu gamte ni ki ka ki buima sanga ki pi anahi anati na hi hichi phondo na hi haptakal tampi masanga Iran hin ahi laudano ahin sailip zingova Ukraine gamsung daw na adrono akiman laudan ana say zingo anahi ichi tuto kimatsun at si sahab tani masanga tiran le kevin ki holdinga phat ani kitim lon ahin hinla Ukraine officer ho ki ho na chu ana chi lo wahi akiti he thei khat chu hapta sunga Ukraine khupi ho ahidea power infrastructure ho bulu na ahi Russia tian atamzo Iran te drone amano hi atiwahi hinla Russia in ichi ngo na jong chu ahi laudan nil kalna ananei kinovin hi Russia le Ukraine ki ka akidona hachil ha jinglai Ukraine President Volodymyr Zelensky in G7 gamhon Ukraine gamsunga dinga
Russia tian nakap sit chayo tabang energy infrastructure tha tundo na dinga joint mechanism asim do naw chunga akipana na phongin hi he thei kha chu G7 foreign minister ho chule Australia panna chi sa Friday ni khwa chu Germany muna ke hona ananei uwa ichi ke hona chu achei ni chana Ukraine pan pi dinga ki tip na zong ananei ki no anahi Ukraine President Volodymyr Zelensky in gamsung solam kaya hata ki kapto na achil hazingin chule langlam kaya Ukraine sipaiten Russia sipaite chunga hata mavona anei tawe nati nahi amana seibe na Russia in Ukraine gamsunga galsat ding sipaite reservist mobilization chu agichai tai ati jingwangwin sipai tha lana anei jingove anati nahi Kherson munazong ki kapto na achil jingnalaizin Ukraine sipaite akon thulu dongzuin Russia ten Kherson munakon asipaite o anung tol do ta dingova ase jingwangwin apan mano adalanai povin sipai atha la lun ho mangchan hilson khopi chu hatain atingove ativin hi ichilai muna Russia in atundo occupation administration akon deputy head akon to phunchun ichilai mun west ping akona Russia sipaite toldo a hiding dano anase ahin ichizi azong chu Ukraine ten hata anwajing ova khupi akon nailam cha a umo hitai ichi khupi hi Russia ten lol hingta anato phazo regional capital khatchu anahi gamkai sunga achisa Friday ni khwa Russia ten bom kapna anei kinova residential building anakap sit zo ovin tu thain zong poster office zong anakap sikit tavin hi geldo thei khatchu Crimean le anabulu o melsi na a poster stamp Crimea Bridge Anchor tia ki hesu anazu pano nahi Crimean le ki bulu zawa Ukraine zangpana Russia in anango tolhona atha abia bulu na anaina vahin achi sa Mars thalama batcha khovela achon naw atha bi in Ukraine le Vannoi mi pilunga akilan sa akin in nahi aji chu batcha khopi le akim vela hi numai chapang panna a mi pil hing zalile somnga wal bolgan theina chikima boleng se na hizo uwa ki thatna aloma anak ki vui khom anahi hichu Russia ten a hilodano hata anil kalna ananei wangwa Ukraine ten ki homat now anangai li nawa kon Russia sipaite hena sa a chon hoilo nale milhamo chunga tol thana anei dano aki holimna uwa kon het do maddo hiso ke anahi United States le South Korea sipaiten joint drill vigilance storm tia ki hesu anambol zomu to lonin North Korea in alungsat naw phongdoh nan atha ben ballistic missile li anakap do kinon lila khatchu South Korea to kinai cha tuipi sunga anasu rehi ichi missile li ho chu Pyongyang province kon sa alama Tonggrim munakon anki kapdo ahi lumlam tuipi chung hoa anakap do anhi South Korean President Yoon Suk Yeol in North Korea tian ato nahi thingta territorial invasion ahi anati nahi gamte ni ki ka tension hong sanjing to lona adia kumsunga dinga North Korea te hin missile phat si tabang anasi tabunga anakap do singo anhi boina hi hong sang do pe dinga Vannoi jin atizat pi jingo khatchu hi ahi adia North Korea hin nuclear government sa patipna anading over United States le aloi hon asui do to lona aka ohi samnain vai ahom loda na do hi alangkana United States in North Korea in nuclear government sa simna achil hapi zinga sanction ki bol ho atin zo theina hi Moscow le Beijing in apan pi zinga United Nation Security Council zingin zong action ala ading zong gamte ni hin atin zia hi chana hi Kim Jong Un hin chalo na hi anei the hi tin ngo na anei na hi United States in gal ki panapat
tu ni chanin Ukraine pan pinan hatin pan alazingin United States in Ukraine apan pi zia galmai zong hata khial jing thei a hi hinla tu tha thuso Washington Post a kon gincha numta thurut dung zuin Ukraine President Volodymyr Zelensky condition neiding hi zong le Russia te to ke ho to agal ki cheiwa sa ding gel kho na a ke ho dinga Zelensky in gel hu na anei ding in tipna anei ve gitin hi US officer khat saidanin isu United States le Western gam tam zone Ukraine apan pina achil ha jing na ding a hi zoi ati na hi amin ki saido lo officer khat saidong zuin United States Western chule Ukraine gam sung jing azong gal chung hin chimcha na mi tampin anei tan to khoma ke ho to ding dei sa na apung li tai ati na hi ichito kilhona chu chamna umbai nalam zo mano ding gel kho na asang zoi ati na hi ichi tu to kimen United States Republican akun Ukraine ki thupin zong ma asangin akim su zinge kiti na hi hinla ichi thua hin White House le National Security Council akun adi lo comment ima omnai pun isang son State Department spokesperson akun tu phongdoh sun Russia in hichigal khosit nadingin pan ala zuzingin sule ki ho to ki ho cham nading thu apel zinge ati na hi thua ki sei tho sangin anato in avet sa e ti bangin galmuna agitol jing ovetin ata san lodan ana phonge na hi langkhana Ukraine President Volodymyr Zelensky nightly address anabol na Vannoi in Ukraine din munle panna ahet chu ai zinge Ukraine in United Nations Charter akizapi zingin ichibunga chu Ukraine territorial integrity zong zapi ngaye na tin hi Thuso panapa na sinasin nga hazaw si asung siwa agip pagipanaw kahit pa uwi Thuso tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay